Avdiivka ni umujyi w'ingenzi cyane muri Donbass unabarizwa muri Donetsk, nayo ubu ngubu yahindutse imwe muri repubulika zigenga muri icyo gice zirebererwa n'Uburusiya, zaniyometsa ahubwo nyine kuri ubwo Burusiya. Ubukana bwose bw'intambara irwanirwa muri iki gihugu cya Ukraine bugaragarira cyane mu mijyi nk'uyu nguyu iberamo intambara, noneho nyuma hakagaragazwa amashusho yaho mu gihe byitwa ko aba ari intambara irangiye higarurirwa n'urundi ruhande. Ni isenya rikomeye cyane ku buryo nta kihasigara na kimwe kigihagaze neza uko cyari kimeze mbere yayo. Aba ari itongo rigari ritabarizwamo ahubwo umuturage n'umwe cyangwa n'igikorwa remezo icyo ari cyo cyose cyagira icyo kimazwa mbere yo kongera kubakwa bushya cyangwa gusanwa. Intambara yari imaze imyaka irenga ibereye irwanirwa muri Avdiivka, kuko n'imirwano yahatangiranye n'uko wa kabiri mu 2022 mu byumweru bike mbere y'uko Abarusiya batangiza intambara kuri Ukraine. Abarwanyi muri Donbass bari basanzwe n'ubundi bashyigikiwe n'Uburusiya, bari barahatangije ibitero byabo bahanganye bikomeye n'ingabo za leta ya Ukraine. Ubu rero ingabo z'Abarusiya zihagenzura byuzuye kuva ejo bundi ku itariki 17 z'uku kwezi mu 2024. Uvanyeho kandi niyo myaka irenga ibiri kuva mu 2014 ahangaha muri Avdiivka abarwanyi bo muri Donetsk bakomeje kuhagaba ibitero muri gahunda yo guharanira ubwigenge bwabo ndetse no kwegamira ku ruhande rw'Uburusiya batandukana n'ubutegetsi bwa Ukraine. Birumvikana neza impamvu habaye itongo nta na kimwe kikihahagaze kitararashweho cyangwa ngo gisengwe burundu, mu gihe tuzi twese ubukana bw'ibisasu bihererekanywe igihe cyose ku mpande zombi, kongeraho n'ibindi biraswa n'indege, ibifaru na za drone. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Joe Biden ntarashinja abadepite n'abasenateri bake babe bo mu ishyaka ry'abarepublikani ko ari bo nyirabayazana bo kuba Abarusiya barabashije kwigarurira uyu mujyi, kuko ngo byari byarabananiye ngo banze gusinyira ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirekurira andi mafaranga y'inkunga miliyaridi 60 z'amadolari Ukraine hakiri kare, ngo byatumye rero intwaro zibura. Perezida Biden ku rundi ruhande bisa naho atararangiza no gutungurwa bihagije n'inteko ishinga amategeko yabo, kuko bisa naho politiki ze muri ibi bihe mu bijyana n'imibanire n'amahanga n'uruhare Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisanganywe mu ntambara zibera hirya no hino mu isi, kimwe n'amasezerano yose yo kurinda umutekano n'ubufatanye mu bya gisirikare, aba barepublikani biganje ubu mu nteko ishinga amategeko bo basa naho batabikozwa na gato. Biden yongeye nanone kubura yacira n'ayamira mu kuba izindi miliyaridi 95 z'amadolari ubutegetsi bwe buheruka kwemeza nk'ikindi gice cy'inkunga nk'izo kuri Ukraine na Taiwan, aya nayo inteko ishinga amategeko yarayemanye. Abayigize bakaba bagiye no kwigira ahubwo mu biruhuko nanone batayasinyiye, baramunaniye neza kandi ntawe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora no guhura utoboye batabanje kubyemeza. Nyuma yo gutanga arenga miliyaridi 110 zose z'amadolari muri Ukraine, hagategurwa n'ibitero karundura ngo byari bigambiriye kuhirukana ingabo z'Uburusiya, ariko byose bikaba byarananiranye. Benshi mu bagize inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biganjemo kuri iyi nshuro aba barepublikani Biden amafaranga agisaba yo guha Ukraine bavuga ko ari gutwika ku busa gusa ndetse no gusesagura amafaranga yabo ku mpamvu basanga ngo zitagifite ishingiro ryari ryo ryose. Minisiteri y'ingabo mu Burusiya yo yemeza ko mu gihe cy'amasaha 24 y'imirwano ya nyuma nibura ari abasirikare b'abanya-Ukraine 1500 bose bishwe mu mpera z'icyumweru gishize mu gihe bari mu bahunga bwa nyuma bava muri uyu mujyi. Perezida Vladimir Putin nawe mu butumwa bwe akaba yashimagije cyane abasirikare b'Abarusiya bose bagize uruhare mu kwigarurira uyu mujyi wa Avdiivka, avuga ko n'ibitero bakoze ngo byateguwe neza cyane n'ubuhanga buhambaye kandi ngo byabagejeje kuri imwe mu ntsinzi zihambaye cyane muri iyi ntambara barimo muri Ukraine. Avdiivka ni umujyi w'ingenzi cyane kuri iyi nshuro, nta nubwo rwose n'uruhande rwa Ukraine cyangwa n'abayifasha mu ntambara nabo bashobora kubihakana, ahubwo kugabanuka cyane ko inkunga zihabwa iki gihugu cya Ukraine nibyo bemeza ko ari nabyo byaba byarabaye nyirabayazana uko ingabo za Ukraine ngo zarabuze ibisasu byangombwa, bagahitamo noneho kuhahunga hakiri kare mu gihe babonaga neza n'ubundi ko Abarusiya barangije kuhazenguruka babegera cyane. Guhera mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize ni nabwo ingabo z'Abarusiya muri Ukraine zashyize imbaraga zose mu bitero byazo bigambiriye kwigarurira uyu mujyi, ku buryo igice kinini cy'imirwano yose muri iyi ntambara ari naho ngaho cyakorerwaga ku butaka. Ni umujyi kandi w'inganda nyinshi usanzwe ufatwa nk'uw'ingenzi cyane muri Donbass yose, ubwo ni uburasirazuba bwose bw'iki gihugu cya Ukraine. Hakaba hari hasanzwe habarizwa inganda zitunganya coke n'izindi nyinshi z'ibinyabutabire. Ni umujyi Abarusiya bigaruriye byemezwa ko habaye urugamba rukomeye cyane ku buryo ku munsi nibura ku mpuzandengo ngo hajugunywaga ibisasu 20 biremereye by'indege na za drone.
Avdiivka mu birometero bigera muri 20 uvuye mu mujyi wa Donetsk nk'intara imejyi yombi barizwamo, kandi Donetsk byitwa ko yarangije nayo komekwa ku Burusiya. Nta kabuza n'intambwe ikomeye cyane ingabo z'Uburusiya zateye muri iyi ntambara. Intego yo guhuriza hamwe ibyo bice by'uburasirazuba bwa Ukraine byiganjemo abavuga Ikirusiya ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Vladimir Putin ngo irakomeza gushimangirwa ihinduka impamo ndetse no kugerwaho neza nyuma yo kwigarurira uyu mujyi byuzuye ejo bundi kuwa gatandatu. No gutakaza na kumwe mu gutsindwa gukomeye kugezweho noneho ku ruhande rwa Ukraine muri aya mezi make yashize y'intambara. Aha muri uyu mujyi wa Avdiivka nabo abanya-Ukraine niho bakomeje igihe cyose gushinga ibitwaro byabo biremereye, bimwe birasa mu bice bitandukanye bindi Abarusiya bashinzemo ibirindiro muri Donbass uhereye aho ngaho muri Donetsk. Mu bihumbi 2014 mu migumuko rusange n'intambara zagiye ziyogoza igihugu cya Ukraine, nanone abavuga Ikirusiya bigumura cyane ngo bigenge nabwo nyene mu bufasha bw'Uburusiya, ari nacyo gihe kandi ubwo Burusiya bwigaruriraga intara ya Crimea. Aho muri Donetsk abo barwanye bavuga Ikirusiya uyu mujyi bari barawigaruriye baranawugenzura wose, ariko nyuma nanone ingabo za leta ya Ukraine nazo zongera kubambura uhereye ubwo zewushingamo ibirindiro bihambaye cyane. Ni imirwano ikomeye yahakomeje no mu nkengero zaho ifata n'intera ikomeye mu bihumbi 2017. Mu bihumbi 2022 noneho intambara igitangira mu buryo rusange n'Uburusiya, nabwo hari haciye ibyumweru bike gusa imirwano yarahatangijwe na mbere y'ahandi henshi muri Ukraine. Ubu Abarusiya baragenzura rero Avdiivka, ariko bahasanze abaturage batagera no mu 1,000 gusa, mu gihe wari umujyi ubundi wari usanzwe ubarizwamo abarenga 40,000 mu buryo buhoraho. Ku ruhande rw'Uburusiya kwirukana ingabo za Ukraine muri uyu mujyi ngo birasobanura ko bashushubikanira kure cyane ya Repubulika ya Donetsk yarangije komekwa ku Burusiya, ku buryo ibyo kuba Ukraine ngo yanatekereza kuzagira ikindi gice na kimwe yisubiza muri bine byatangaje ubwegenge bwabyo bitandukana nayo bikomekwa ku Burusiya bitazigera bishoboka. Ku rundi ruhande Minisiteri y'Ingabo mu Burusiya igashimangira ko mu gihe habure iminsi mike gusa kugira ngo ku itariki 24 z'uku kwezi hazabe huzuye imyaka 2 intambara itangijwe muri Ukraine, ubwo Avdiivka ari ikimenyetso gikomeye cy'uko batagiye gukora ubusa cyangwa se ngo intambara ibe yarakwamiye hamwe koko nk'uko bimaze igihe bishimangirwa n'abandi, ahubwo ko ingabo z'Uburusiya zigikomeje imirwano yazo zigambirira kugera ku ntego zatumye batangiza iyi ntambara. N'iki rero cyahindutse? Byagenze bitenga umujyi nk'uyu nguyu abanya-Ukraine bagenzuraga kandi Abarusiya nabo barwana no kuwigarurira mu mirwano yamaze imyaka 2 yose, noneho ubu ngubu baba ari nabwo Abarusiya bawubambura. Muri rusange intwaro zose zishoboka zaraharwanishirijwe ku mpande zombi, za misile zihambaye, ibisasu biremereye byose, indege ndetse n'ibindi byose bishoboka. Ubu noneho n'iki cyahindutse? Benshi mu nzobere mu by'intambara banakomeza gukurikiranira hafi cyane uko iyi ntambara irwanwa n'insenze ku rundi ruhande bemeza ko Abarusiya nabo baba bakesha glide bombs cyangwa za bombe planante, ni ibisasu rutura bihabwa amababa nk'indege bikagurutswa biyoborerwa kure, bikaba bitanagenda umujyi umwe, ahubwo byanakatishwa mu kindi cyerekezo nka za drone, ku buryo byo bitaraswa ngo bibe byanahita bihanuka byitura hasi wenda intera biraswaho igeze ku iherezo ryayo nk'uko bigenda ku bindi bisasu byinshi, ahubwo byo bikaba byaguma no mu kirere mu kindi gihe bireremba aho ngaho nk'indege zihagarikwa hejuru mu kirere kugeza hagenzuwe neza aho bimanurirwa akaba ari aho ngaho biturekerezwa nta handi. Izi bombe planante mu mezi make gusa ashize ni nabwo byagarukwagaho cyane ko Abarusiya bazikoze ku bwinshi kurusha ikindi gihe icyo ari cyo cyose cyabanje, akaba ari nazo bari bamaze igihe bavundereza mu byerekezo bitandukanye muri Ukraine muri iyi ntambara. Izo bomba ngo guhera mu byumweru 3 bishize bazirashe ku mubare munini cyane kuri uyu mujyi wa Avdiivka, kandi no kuzikumira ubundi ngo zibe zasenyerwa mu kirere nk'ibindi bisasu nabyo ngo ni ibintu bisanzwe bigoranye cyane. Izo rero ngo zakomeje kugenda zisanga abasirikare ba Ukraine mu birindiro byabo hose muri uyu mujyi, zihitana benshi cyane ku buryo byanasabye ko hafi ya bose berekeza noneho mu myobo yo munsi y'ubutaka, kandi ingabo z'Uburusiya zikaba zaratangije n'ibitero hasi ku butaka nazo zerekeza mu marembo y'uyu mujyi, abahitamo noneho guturumbuka muri iyo myobo bahunga amasigamana. Umujyi Abarusiya nabo bawigarurira batyo. iFix Technology Limited turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple. Mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika, Mac computer, iPhone cyangwa iPad ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi. Waduhamagara kandi kuri 0788442127. iFix Technology Limited, we are Apple devices experts.
waba wifuza sale nziza yo gukoreramo ubukwe, inama cyangwa ibindi birori bitandukanye, gana Inzozi Park. Ese waba wifuza ahantu wasohokera ukishimana n'abawe? Muri Inzozi Park Bar Restaurant tubakirana ubwuzu. Muri Inzozi Park kandi tubafite n'izindi serivisi zitandukanye nka decoration, sonorisation, kandi tunategurira amafunguro abahakoreye ubukwe, inama ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Tunatanga serivisi ya food catering ahariho hose. Izo serivisi zose tuzibaha ku biciro byiza utasanga ahandi. Inzozi Park dukorera i Gahanga kuri kaburimbo hafi ya station Mereza. Inzozi Park, duhamagare cyangwa utwohereze WhatsApp kuri 0788 336 932.